ditlhopho tsa motia. Motho ntsu o bolaya ka mosumo wa ntlha nte ke go dumedise ke go amogele re tlhamale mo go tsone. Kgotla ya boikuelo e tla ntsha katlholo mosong ono mo kganyeng e mo go yone. Lekalana le le ikemetseng ka nosi le le tsamaisang ditlhopho la IEC le ikuelang kgatlhanong le katlholo ya ga moatlhodi mogolo wa kgotla ya Francistown Gaola Pelwe ke tlogetswe. E neng e laela IEC go letla party ya Umbrella for Democratic Change kana UDC go lebelela le go baya leitlho ikwadisitswe ditlhopho tsa setšhaba tsa ngwaga o tlang. Lekgotla la Bakwena Taxi Association le simolodisitse tirisano mmogo le ofisi ya mopalamente wa Molepolole South ya go anamisa molaetsa wa go lwantsha dikgang tsa dipolano tsa batho le kgokgontsho ya bong tse di aparetseng motse wa Molepolole fa a bua kwa tshimolodisong ya mogwanto wa go gasa molaetsa wa go ema kgatlhanong le masula a kwa Molepolole Bošeng. Mopalamente wa Molepolole South re ka bo morwaeng o kopile setšhaba go kgala ditiragalo tsa mothale o ka gotlhe a re botshelo ke mpho e tshwanelwang ke go babalelwa. Jessica Pilane. Motse wa Molepolole o ntse o haraherwe ke dikgang di tshwana go oketsega ga dipalo tsa batho ba ba nyalelang ga mmogo le dipolao tsa batho. Mme mokgatlho wa bakgweetsi ba dipalamo tsa setšhaba kgotsa Bakwena Taxi Association o latlhegetswe ke bakgweetsi ba le babedi mo ngwaga ba botlhe ba bolailwe. Ka jalo mokgatlho o tshwaragane le ofisi ya mopalamente wa Molepolole South go gasa molaetsa mo setšhabeng kgatlhanong le masula o tlantse a direga mo motseng o, mme ba simolotse seo ka go tshwara mogwanto. Re tshwenyegile thata bagetso ka ditiragalo tse ke ka sekeng ke dinankole mme le ditsi mme ditiragalo tse di diragala yana ka gore gapela matshelo gore gapela dikoloi go kitikiwa ka rona dikgang tse tona le kgosi le botsadi jo bohajo di re phatola pelo. Re tshwanetse ba rotlhe re tshwaragane re dirisanye go boloka motse wa rona le batho ba ga rona. Re tshwanetse re bue phatlalatsa gore dilo tse ke matlhabisa ditlhong batho beso go sa kgathalesege gore motho ke ohe a ke ngwana a ke mogolo motho ga a bolawe motho ga a dire dipheko. Go tsena mo go ntagabana le seabe go supa fa seemo se se tshwentse thata mme ebile setšhaba se ikemiseditse go dira mmogo go le re kagiso le thitibalo mo motseng. Ha ile teko ke gone yaanong go batlang gore re rapele bakwena beso tse re di rolele go rara gore jaanong rona re le batho mapodisi ba lekile go a le bosega gore tiro ya gompiekwe e be teletswe ke lona ba Bakwena Taxi Association. You are a critical stakeholder. Re tshwanetse re berekele lona very closely. Me ke kope ba gaetso ke re teng re heng information. Go ya ka mopalamente re morwae mogwanto o tla tshwaragangwa le gape segolo bogolo ka malatsi a boitapoloso go itebaganya le dikgang tse di farologaneng go akarediwa ipabalelo tseleng. Ke le mopalamente wa kgaolo ya Molepolole Borwa ke dirisanya le lona ngwaga le ngwaga ka December re tla nna le mogwanto wa mohutao. Ra itse December ke kgwedi e leng gore mongwe le mongwe wa ba batla go tsamaya ke kgwedi e go nna le mosuke mo tseleng yana re kopa hela la ntlhantlhaela gore ha wa emella o ya mosepele tlhomamisa gore sekolo ya gago e roadway. Setšhaba se kopilwe go dirisana le makalana a itshireletso go lwantsha borukutlhi le go isa go itseela molao mo diatleng ka se se tsamaiso e letlelesega mo molaong wa lefatshe leno. Jessica Pilane, BTV News, Molepolole. Re sa le kwa Molepolole mopalamente wa Molepolole Bokone re wa bile re goeng ene a re mo dipakeng tsa gompieno tse botshelo bo aparetsweng ke dikgwetlho badumedi ba tshwanetse ba tshepa tumelo go ipatlela ditharabololo. O supile fa go dira jalo e le nngwe tsela ya go fa modimo sebaka sa go tswelela a ba segofatsa. Re re goeng o ne a bua kwa Molepolole mo tirelong ya ditebogo kwa kerekeng ya St. Paul Anglican Church Bošeng Lizzy Class. Ngwaga le ngwaga kgwedi ya Sedimonthole dikereke ka go farologana di kgobokanela go neela modimo ditebogo mo sengwe le sengweng se a se ba diretseng e le badumedi.
go ya ka moruti wa kereke ya St. Paul's Anglican Church ya Molepolole, moruti Botshabelo Beleme a re tshegofatso e tswa kwa modimong ke sone se go leng botlhokwa gore batho ba neele modimo ditebogo se go le jang ka mpho ya botshelo ka le tshwanelo ya mongwe le mongwe ebile e le thata kgolo. Le botshelo jo se se itumedisang ke gore ga gona ope yo bo mo tlhaelang mongwe le mongwe wa rona o bonye botshelo mmogo le bone ba ba sa tlholeng ba le teng mo botshelong mo nakong ye le bone ba bonye lesegole ba bonye mpho ya botshelo nako ya ba santse ba le teng lesola bone le tlileng ga la tla le ba ikala go gongwe go selela ba ne ba le mo botshelong. E le thulaganyo ya kereke yone gore ne re mo ngwageng go nna le letsatsi le le ntsenyang le re le amogelang le la thobo le e leng gore re tlabe re bala masego a rona rotlhe a re agilweng ke modimo selo se re tshwanetse gore re se ka tlhwagana. Mo go tse dingwe motse wa Molepolole ntse go magometswa ke dikgang tsa go nyelela ga batho le dipolano tse di ile magoletsa mme mo parlamentare re go kopile dikereke tsotlhe go baya motse mo dithapelong e le tselangwe ya go leka go hema diemo tseo tse di sa jeseng di welang. Sabe se le se dirang se segolo go gaisa sa mongwe le mongwe le le kereke ra eletsa gore o ka re ka tswelela re le mo ledulo le le ntseng jang mme re ka le kgona hela ka lona kereke re ka le kgona hela ka lona barapedi ke le kope gore a re tshwareng ka thata badumedi. Re go engwe kopile baruti ba ba sa tswang go thomamisa go tswelela ba itshwareletse mo tumelong le go thusa go bontsha bao ba ba santseng ba le mo lefifing tsela ya modimo. Lizzie Glass, BTV News, Molepolole. modulasetulo wa khanselara motswa re Zahio Jalal o rotloeditse setšhaba go inaakanya le lenaneo la temoletlotlo ka lena le bokamoso mme ebile le ka ntsha lefatshe leno mo go ikaegeng ka mafatshe a mangwe go le direla dijo. O buile jalo kwa bokopanong jwa bofelo jwa ngwaga ono jwa khanselara motswa Yengema le Moyo le Pule Makgosa ba rulagantse pego. Jaaka khansele ya Ramotswa e ikgata motlhala go sekaseka se se kgonneng mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 le dikgwetlho tse e diraletseng bogolo jang mo mohameng wa temothuo. Lenaneo la temoletlotlo le tshwanetse la tsewa ka tlhoafalo ka le lone le tla thusang lefatshe leno go itirela dijo. Balemi ba rotloediwa go ikatametsa le go kopa dithuso tsotlhe tse di ka ba kgontshang go rurifatsa katlego ya lenaneo le. Honorable councillors, let me appeal to all of you here to support the new Temoletlotlo program, which has been launched in earnest on the 26th October 2023. The main intention of the program is to improve productivity by getting farmers to commercialize their farming. The program has two components, being household food security and national food security. Temoletlotlo ena e ruta batswana sengwe maabanyane fa le ga tautona a sena nna a re kemeleng ka dinao morago ga petso ya COVID re ne re tsaya sengwe sengwe ka ko ntle le tamati ela matamati le re kgonang go e jwala mo backyard garden re reka buturu ebile digoruntu tsotlhe tse re sokola go di bona gompieno a re dio tse tsotlhe tseo re ka di dira. Go bolelwa fa go nnile le dikgwetlho mo mehameng e farologaneng mo kgaolong ya Ramotswa. Le fa go ntse jalo se segolo ke go rotloetsa kgolo ya lenaneo le gareng ga tse dingwe. Balemi barui ba tlhokana le go rutiwa ditsela tse di maleba tsa go direla lefatshe dijo tse di babalesegileng. Uptake net dropped by 59% attributed to outbreak of manje in Otse and Mohobani areas. Our farmers lack knowledge of disease and pest control, and we will strengthen our extension service education. Re ba latele re ba neele le bona ba se ka ba tshaba gore botse dipotso ka gore neelano ena ke yone tle ira gore motho a tlhaloganya lenaneo le ka botlalo ka ba itse gore mme ke a go anywang se se kalokalo mo go direng temoletlotlo ye. Mo godimo ga go itirela dijo ga lefatshe leno, modulasetulo Re Jalal o ne gape a kgola puso go atla dithuto le dikitso tsa maranyane tse e bileng di setseng di dira go tlala ka diatla mo go phadisaneng ga mahatshe a sele ka se se tla thusa lefatshe leno go emisa go ikaega ka ditswammung. Yengema le Moyo, BTV News, Gaborone.
baeteledipele ba Mhama wa Khiro ba le lekgolo mo lefatsheng leno ba filwe tlotla ya go nna le seabe se se tona mo go batleleng madirelo badiri ba ba nang le dikitso le boitsanape jo bo maleba go ka isa lefatshe leno kwa pele. Tona wa lephata la pereko le selegae mme Ana Mokgethi o ba kgothaditse gore ba inaakanye le ditsamaiso tse di tlhabologileng go rarabolola dikgwetlho tse di farologaneng mo itsholelong le gone go atolosa maitlamo a go tlhama mebereko. Ke letleletswe se mo le kae. Go nna le babereki ba thata ba ba nang le dikitso tse di maleba go botlhokwa fela thata go ngoka bagwebi ba ba eletsang go simolola dikgwebo mo gae. Ka jalo baitsanape ba phiro ba supa fa ba lemoga gape botlhokwa jwa gore ba nne le mabaka a pereko a akaretsang botlhe ga mmogo le boeteledipele jo bo nonofileng jo bo ka netefatsang ga maitlamo a bone a tsamaelana le mananeo a lefatshe leno a ditlhabololo. With the reset agenda approach, corporate and HR leaders are being challenged to re-evaluate business people relations strategies. Over and above, they are compelled to design transformative and innovative solutions to bridge the gap between economic challenges currently being faced. Subsequently, the country will attain sustainable employment, protection of employees, as well as creation of employment. When the President launched his 5 reset agenda, one of the major priorities that he highlighted was the human capital development, which has to create the people, the Botswana that we aspire for. So as Progressive Institute, we are proud, together with our value partners, that we are not just spectators, but we are individuals who are intentional about contributing. HR people are faced with a lot of things that they need to do. But one thing that I know is becoming very important is the role of equity, diversity, and inclusion in the workplace. And democratizing the workplace and creating a workplace where each and every person feels a sense of belonging, where people feel they're welcome and that they can show up and be their best self. Boeteledipele jo bo tsaya maikarabelo a go tlisa diphetogo tse di maleba bo kailwe e le mang go rotloetsa babereki go dira tiro ka manontlhotlho le go nna le seabe mo ditlhabololong tsa lefatshe. Greatness doesn't happen on its own. Greatness is enabled. Greatness is enabled first by leadership. Great leadership enables great performance and great showing. But the thing about great leadership doing that is that when the great leader's job is done, the great performer says they did it themselves. They normally don't point at the leader, and that's how it should be. Because the leader, a great leader, will give you the confidence to own the performance as yours. Mo tsatsing le bomme ba le 60 le bofera bongwe le borre ba le 31 ba ne ba lemogiwa mme ba rotloetswa gore ba nne sekao mo setšhabeng le go habogakolodi le bokaedi mo baeteledipeleng ba isago. Ke letleletswe Somoleka, Botswana Television, Gaborone. Mapodisi a kgaolo ya number 7 kwa Kasane a tlhotlhomisa tiragalo tse 3 tsa bogodu le go thubiwa ga matlo tse di diragetseng mo mafelong a beke. Mo ngweng ya ditiragalo tseo babelaelwa ba le babedi ba ne ba tsena ko madirelong a Chobe Safari Lodge ko ba neng ba tsaya dithoto e se ka fa molaong. Mapodisi a tlhalositse fa babelaelwa ba le batlhano ba fitlhetswe ka dithoto morago ga go phuruphutšiwa ke a leboga eole wa latela. Ba ke bangwe ba babelaelwa ba le barataro ba ba tshegeditsweng morago ga go hithelwa ka dilwana tse di lopileng madi a ka tshwara dikete di le 10. Go ya ka dithothomiso e ne ya re kgwedi eno e thola malatsi a le 16. Babelaelwa ba ne ba tsena ko madirilong a Curio Shop ko Chobe Safari Lodge ko ba neng ba utswa dithoto tse. Morago ga gore mapodisi ba begelwe ka tshenyo e dirilweng ke babelaelwa bao, mapodisi ba ne ba kgona go ba tshwara mme mo phuruputsong e tseneletseng dilwana di ne tsa hithelwa mo go bone. Ya nditsewa ya ne le gore ba di tsentse ka teng ga diaparo tse ba di apereng e ba tswa mo shopong daylight ya la go madirelo a butswe mme tiragalo e ile a tsone nalo ba reportela ba mapodisi ba se nna teng ile ba goroga teng
ba eta ba bona batho ba ba setse ba dule mo shopong mme ba tshwara ba ba purputsa wa purputseng ga teng o itlhetse le gore ke nnete ba itlhela le gore ga ba setse ba searcha ba itlhela dilwana mo ka mo teng ga diaparo tse ba di apereng e ntse e le ka mathatso mo tiragalong tse pedi tse di harologaneng ko kgaolong ya Plateau. Dilalome dingwe di ne tsa thuba ko lelwapeng la rre mongwe mme ba utswa thobolo ya modiro wa 3030 le dithoto di tshwana majalwa le diaparo. Moagisane o ne a itsese mapodisi ka tiragalo eo mme mapodisi ba ne ba latedisa mothala wa bone ko ba neng ba inaanaga. Ka nakonyana tsa bo 9:30 mo maitsibueng ke ne ke na le mosadi wa me hantle re ntse re iphukisa pheo ka gore ne o mogotenyana mo ntlong re be re utlwa mokgwasa mme mokgwasa re be re wai gongwe ke diphologolo ka gore di rata go tla ka morago ga lapa la rona ka so ha re ntse ra utlwa ka re go robega sengwe be re gongwe ke phologolo ne ithula senke re be re boela mo ntlong ha re le mo ntlong mosadi a tlhobela thata nta re le letsolo le go na le batho kana bodini ga bayo a ko go komela ke be ka re ke a gananyana mme kgante le be ke re mme ke o komela ke be ke a go komela ha ke o komela ke bona borre ba le babedi mme borre ba tshotse diplastiki ba buisana go supa gore ba tshotse tranka e le kana e le bega e le safe ngwa dilo dingwe re rotloetsa setšhaba gore se itlhokomele thata se ire ntebele ke go lebele se kope batho ba ba bapile le bone gore ntshalela go ke santse ke sia nnagale ka gore ba simolotse kana ba batla tsone dilo tse le gore natso mo mantlong mo ba thuba ba batla tsone di-cell phone ba batla di-television le diaparo le dijo tota. Setšhaba se gakolola go nna podimatseba mo nakong e ya malatsi a boitapoloso le botsalo jwa morena ka go inaakanya le dikomiti tsa ntebele ke go lebele le go tsibosa mapodisi fa ba belaela borukuthe bope fela. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Banna ba le batlhano ba ba boneng molato wa go kgothosa le go tlhaba lepodisi Sergeant Batsani Tacheba ka thipa kwa ga gagwe kwa motseng wa Mogonye kgwedi ya Motsheganong e tlholagane monongwaga ba tlholetswe dingwaga di le 10 mo kgolegelong mongwe le mongwe wa bone. Mo katlholong ya gagwe makaseterata yo mogolwane wa kgotla ya ditsheko ya Extension 2 mme Queen Mwanga o tlhalositse fa ba sekisiwa ba le borai fela thata mme ba tshwanetse go tlhaolwa mo gare ga batho banna bao go bolelwa e le dilalome tse di borai fela thata mme ka jaana ba saletswe ke melato ya borukutli o nkutlwile Thamaga. Basekisiwa ka botlhano e leng wa itse ka nata wa dingwaga di le 24 motlamedi moreri wa dingwaga di le 23 o fentse maruping wa dingwaga di le 28 thapelo ke naope wa dingwaga di le 29 ga mmogo le thapelo ramakwidi wa dingwaga di le 28 botlhe ba tlholetswe dingwaga di le 10 mo kgolegelong mongwe le mongwe wa bone. Lekgotla le sena go ikgotsofatsa ka bosupi jo le boroletsweng jo bo neng bo papamatsa gore basekisiwa ke bone ba dirile molato o ba o lebisitsweng. Botlhano jo bo nang le ditsheko tse dingwe tse di tsweletseng tsa go kgothosa mo lekgotleng le ba ne ba lebisitswe molato o le mongwe wa go kgothosa. Lekgotla le tlhaloseditswe fa botlhano jo bo ne jwa tsenelela lepodisi mo ntlong ya gagwe gare ga bosigo mme ba lopa madi ba boa gape ba motlhaba ka sengwe se se bogale makgetho a le mmalwa pele ba ka utswa dithoto tsa gagwe. Morago ga go reetsa go ipobola ga basekisiwa ba makaseterata Mwanga o ne a tlhalosa fa mabaka a ntshiwang ke basekisiwa a gore lekgotla le ba sekegele tsebe a sa utlwale mme a ba atlholola dingwaga di le 10 mo kgolegelong. O kaile fa basekisiwa ba le borre mo setšhabeng ebile ba sa tshepege ka jalo go le maleba gore ba isiwe ko kgolegelong gore setšhaba se babalesege. Mwanga o tlhalositse gape fa molato o dirilweng ke basekisiwa e se o monnye ka ba tlhasetse lepodisi gare ga bosigo le robetse mo ntlong ya gagwe mme ba mo tlogela ka dikgobalo tse di masisi. O tlhalositse fa motlamedi moreri le thato ke naope e le magodu a padileng ka ba dira melato kgapetsa-kgapetsa mme ba ne ba atlholwa ke lekgotla le mo sebakeng se ko tlase ga dingwaga tse 3 tse di fetileng.
e ne e rile go le pele basekiswa botlhe ba ne ba kopa lekgotla go ba utlwela botlhoko ka e santse e le banana ba tlhalosa gore fa ba ka fiwa sebaka ba ka ikaga sešwa mme ba nna mosola mo setšhabeng. Ba ne ba tlhalosa fa ba na le bana ba mo tlhokomelong ya bone mme ba supa fa go nwa bojalwa phetelela e le gone go ba dirileng gore ba dire se ba se dirileng. O Nkutlile Thamaga, BTV News, Gaborone. Mothoetso po e tlhaba ga e bewe ya ipaya jaanong mme re di tshwaregela jalo mme go gakologelwa gore go na le tsa sekgwa kgante jaana ka nako ya boroba bobedi a re tlwe ba metshameko. Ke go leboga Rech mothoetso metla kgola ya borwa o e betla a lebisitse gabo a kore dilume sorota ka tsa metshameko ke edwin mashakgomo metsone tsa re moeteledipele wa lekgotla la Botswana Netball Association Malebo ra ditlading kgakile a re lenaneo la go tlhabolola motshameko go tswa kwa moding la re ba bona ha le ka tota le tshwanetse le ka thusa ditlhopha tsa setšhaba tsa banana go ka ga ditlhopha tsa motia ka jaana di neela batshameki sebaka sa go oketsa maitemogelo a bone. Ra ditlading kgakile o kaile seo kwa moletlong wa go tswala semmuso dithutuntsho tsa banana tsa tota tsa banana tsa ngwaga le ngwaga tse di neng di tshwaretswe kwa jwaleng a rutwe Tlamelo Montshusi le Simon Totlang ka pego. Ithutuntsho e ke bontlhabongwe jwa lenaneo la Botswana National Sports Commission la go rotloetsa maloko a bone go ka inakanya le tlhabololo ya metshameko go tswa kwa moding. Batshameki ba sale ba tsena mo ithuthuntshong tse malatsi a le 10 a fetileng ko ba neng ba rutiwa ka dintlha tsa botlhokwa tsa motshameko wa netball. Our dream is to continue to have this kind of camp at the end of the year, and what we will be doing, as you had explained, we will be selecting talent across all the regions, as you mentioned, and in those regions, at the end of the year, we'll be assembling here to make sure that we pick the talent for the following year. Lenaneo la BNC re ba bona ha le tsotse ka go engwa nokeng ke khamphane ya moepo wa BOTSWANA e le tsela nngwe ya go tsenya lebogo mo go godisa motshameko wa lefatshe leno. We aim to establish 4 centers in each region, equipped with 2 coaches per center to cater for the specific age-based categories outlined in the program. The pioneering pilot project commences in Jwaneng, a region that has exhibited exceptional enthusiasm and readiness. I learned a few things while I was here. I learned the basics of netball, such as landing, catching, and receiving the ball. Mo nakong eno lenaneo la re ba bona ha le santse le dira go le gontsi mo go thuseng batshameki ba banana ka jaana metshameko kwa dikolong tsa puso e santse e mena kwana. It is efforts like this one by the Botswana Netball Association to ensure that there is continuous development of talent despite the challenges that are being faced. Again, it means programs like this one, programs like Rebabonaha, programs like the Centers of Sport Excellence, they are there for sport associations to take advantage of. Again, di ithutuntsho tse di semotseng kgwedi eno e le roba bobedi e nngwe ke le batshameki ba le 60 le bone go tswa kwa motseng wa Mau mo go tshwane le Jwaneng. Tlamelo Montshusi, BTV Sport. Fa re tswelela ka tsa First Division ya borwa setlhopha sa UB Hawks se gatisitse phenyo ya boraro ya paka eno jaaka se ne se fenya City Pola ka dino tse 2 go ile nngwe kwa lebaleng la SSG mafelong ano a beki. UB Hawks jaanong e mo maemong a boroba bobedi ka dintlha di le 13 fa tatlhegelo ya City Pola e raya gore e wetsa ngwaga wa 2023 e le mo maemong a bosupa ka dintlha di le 14 a rutlwe Katlego Kgakole. City Pola ba tsene mo motshamekong o ba etela dikota tsa Hawks mo metsotsong ya ntlha mme ba ne ba bona nno ya ketapele ka Lucas Motlopi karolo eo e tsamaile metsotso e le 25. Banna ba kwa Ramonaka ba ne ba tshwarelela ketapele eo go fitlha karolo eo ya ntlha ya konakong ya go ikhutsa. Mo karolong ya bobedi banna ba ga Alex Malete ba tla ka tshameko e botoka ba tsomana le nno ya go boela mo motshamekong mme ba kgona go e bona karolo eo ya bobedi e tsamaile metsotso e le 20 ka Mmoloki Kgaswane. Hawks e ne a tswelela e laola karolo eo mme ba kgona go bona nno ya bobedi bile le ya bofelo ya motshameko jaaka motshameka morago wa City Pola Tefo Madome a na itlhaba ka thipa mo mpeng a nosetsa Hawks nno ya bobedi go ba neela phenyo ya tse 2 go ile nngwe ya City Pola. It's part of the game. We had those moments when we thought we've created a chance that can give us a winning goal.
we failed to take those chances, more especially the last, when we came from half-time. 3 chances, clear chances, but you see, you cannot falter the boys. They tried their level best, because most of these boys, they are young, more especially the front line. And coming to today's game, I thought we did very well, exceptionally well. With the ball, we were a bit patient with our build-up. In the construction phase in midfield, we created chances. The number of goals that we scored, we should have scored even more than 2. And yeah, we won, but the areas that we need to improve on. Kwa bokone go ne go na le metshameko e le mebedi fela maabane makongolopeswa e notile Green Lovers ka nngwe le nngwe go lefela kwa Serowe fa Pilikwe United e setse ka dintlha tsotlhe tse 3 kwa gae ka go betsa Calendar Stars ka nno tse 3 go lefela. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Pitsi e tumileng ka leina la Silver Sky go tswa kwa motseng wa Takatokwane e dirile diaba ka mafelo ano a beke kwa kgaisanong ya dipitsi ya Motokwe ka go fenya lebelo la Mamang la sekgala sa 2,400 meters la di Thoroughbreds. Mabelo a Motokwe a ne a tsena mo ngwageng wa borataro kwa dipitsi go tswa kwa mafelong a farologaneng di neng di phadisanya mo dikarolong di roba bobedi. Bashabare Dikgang di mo bathong a re utlwe modungwa ka tsone. Pitsi e tumileng ka leina la Silver Sky go tswa kwa motseng wa Takatokwane e dirile diaba ka mafelo ano a beke kwa kgaisanong ya dipitsi ya Motokwe ka go fenya lebelo la Mamang la sekgala sa 2,400 meters ya di Thoroughbreds. Mabelo a Motokwe a ne a tsena mo ngwageng wa borataro ka dipitsi go tswa kwa mafelong a farologaneng di ne di le mo phadisanong mo karolong di le boroba bobedi. Ke ipanganyetse lebelo le all the way from Charles Hill ke sena go lusa ko Charles Hill. Ipanganyo e ne le mashetla because tota the last race pizza mene di le overtrained, so I had to give them a rest. Go tswa ho ke be ke ba gape ke le ka gore go are ke di tsenye mo fomong, and it go ne go le thata because how bereka le mo pitseng e leng gore go are e kile ya lapa o tshwana gore go are o leke by all means gore go are o batele di supplement. Silver Sky e supile fa ene ipaakanyeditse kgaisano ya monongwaga sentle e fenya lebelo le legolwane la kgaisano fa pele ga pitsi ya motse wa mo Motokwe Secretariat le Son of Approval go tswa kwa motseng wa Charles Hill. Mopagami wa pitsi o supile fa a itumetse ka fa Silver Sky e dirileng ka teng mo lebelong le ka boela gae ka madi a kana ka 15,000. Yo lusitse ke morakira Sky Tlhoboga a ikite ka thupana ka mosole gone go te o tla fela. I'm so happy. I'm so happy because total ke nkare ipaakanyo ile ga ke bankanya dipitsa me ke ne ka lemoga gore mme ka gore ke pitse ke tshepang it is going to do it. Silver Sky e na ska fetsa ho hela ka ene gape ya gapa lebelo la 1,400 meters la di Thoroughbreds fa Perfectly Put go tswa kwa Dry Hook wa setlhopheng sa babedi stable e fentse lebelo la 1,200 meters e ntse e le mo karolong ya di Thoroughbreds. Mo mabelong a mangwe pitsi ya ga Amos Motsumi kwa Lerolwane yone e ne e tsere bomampudi jwa 800 meters ya Tswana Breed fa Small Boy e feditse fa pele ga ya ga Timon Kelebeng Western Bypass le Secretariat. Mabelo a Motokwe a na rulagantse ke Timon Kelebeng wa TT Stable e le tsela ya go godisa motshameko wa mabelo a dipitsi mo kgaolong ya Kweneng. Neo Modungwa, BTV Sport, Motokwe. Re ntse re le kwa mabelong ao a dipitsi kwa Motokwe, tona wa bojanala le tikologo Mayfield Kering o rotloeditse banni ba metse ya Kweneng go tswelela ba godisa mabelo a dipitsi gore a nne nngwe ya ditiro tse di tlhabololang mogama wa bojanala le go tokafatsa itlosobodutu. Tona Kering o kaile seo kwa lebelong leo kwa neng a supa fa go le botlhokwa go ikaega ka se ba se itseng thata e bong mabelo a dipitsi a tumilweng thata kwa Motokwe le mafelo a mabapi. Tona Kering e ne e le sebui sa tlotla kwa kgaisanong tseo tse di neng di tsena mo ngwageng wa borataro tse di neng di ngokile dipitsi di feta 70. Ha re bua ka go atolosa lenaneo la rona la bojanala ba gaetsho re bua ka tsone dilo tse di tshwana letse mme ya re ga re bone boeteledipele bo tsibogile bo bone gore rona mo Motokwe rona mo Kweneng o ka kwano selo se re bona se ka bereka ke mabelo a dipitsi mo godimo ga tse dingwe tse di dirang ke re ke la kgola gore ga le se le batle go dira tse le di utlwalang go se le di setsa ka kwano. You have chosen a product
e leng gore le bona gore e ka kgweetsa go hetla ditiro ka kwano ya thusa batho ba ka kwano gore ba bone se ba ka tshelang ka sone mme ebile gape le so se re se itumelela ke bone gore le rata dipitse ke bone ko kgawangogola ga re simolodisa the horse race botshelo ba rona ke temo le thuo hela ga re na di-big industries tse re ka reng gongwe di ka hira bana ba rona kgotsa di ka dira eng temo ke yone e hirang bana thuo ke yone e hirang bana mme kana ga re bua ka temo re bua ka thuo re bua ka tsone dipitse ka go di a ruiwa and go tlhokomela pitse yone ya lebelo mototege ke reng is very expensive. It is evident that horse racing form a lot in terms of travel, adventure, and tourism. We've had the Kokotsa horse race event, we have heard the Mascom David. The horse racing market size in the world is sitting at 402 billion, and this amount is expected to increase by 2030 to 793 billion. Mothetso kgomo ya mafisa o e gama o ntse o lebile tsela a kotsa nako ya bosupa re dibe khutlo gone fa ta ke lebogetse lo kgaitsa dia ke sentle moe o neng a rarolwa sentle bontle ka puo ye diatla tse masha kgomo se tswa thobeng tse le phepa ke tsatsi la bobedi ga kologela mo kodi wa pula o belediwa ntleng tsotlhe tlholantso bereka ka bonatla bonoko pila le botswerere modimojiwa. Sotsotso marathibe ka bontlha bongwe mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka kgonagalo ya pula ya difegadima mo mafelong mangwe mme kong gabe le tšhobe gone re sofetse kgonagalo ya pula ya difegadima e phataletseng le mafelo mo mosong go tae kutetsego le mogote mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka sengwe sa mogote se se tabo se le magareng ga 20 le bongwe go go 24 mme mo sekologong go tae kutetsego le bothito ko gabe le tšhobe ka sengwe sa bito sa 30 le bongwe go 32 ga dikgalo tsa le gare le kone bothabatsone go tae kutetsego le mogote ka sengwe sa mogote sa 32 go 35 mme dikgalo tsa gantsi kgalagadi borwa go tlhaba kgatleng le kwene tsone go tae kutetsego le mogote thata ka sengwe sa mogote sa 36 go 32 mme fa re belela ka tsatsi le la boraro letsatsi la bone mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa go tlhaba kgatleng le kweneng mara ta thiba ka bontha bongwe ka kgonagalo ya pula ya difegadima mo mafelong bangwe go le mogote mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi le tsone re fetse kgonagalo ya pula ya difegadima ka la boraro la bone go le mogote thata mo tshokologong mo mafelong ka bontsi mme dikgaolo tsa tšhobeleng gabe le tsone re fetse kgonagalo ya pula ya difegadima ka tsatsi la boraro tsatsi la bone go le bothito mo tshokologong ka tsatsi la boraro mme tsatsi la bone gone go tae tsa go le mogote mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone bothaba tsone maro a thiba ka bontha bongwe ka tsatsi la boraro mme ka la bone gone go ta bonala dibata tsa maro go le mogote mo tshokologong mo mafelong ka bontsi. We are gathered here today to celebrate a significant milestone in the field of public health. And we are thrilled as the United States government to be part of this launch. It is truly an honor to stand before you on this launch of the Botswana's first ever intermediate course on field epidemiology training program, otherwise referred to as intermediate FETP. I am reliably informed that we are beginning to reap the benefits